2015. godine objavio sam knjigu koja se zove Iluzija Evropske unije, dakle, gde ti nalazi ne samo da nisu opovrgnuti, nego šta više vrlo su aktualni. I neka moja osnovna argumentacija, ono što sam pokušavao da pokažem, zbog čega sam izrazito protiv priključenja i nastavka puta ka Evropskoj uniji, ide u dva pravca. Prvi i osnovni je da to slučaj Srba i srpskog faktora i države Srbije u poslednje 23 godine od kad smo mi zvanično u procesu evropskih integracija jako dobro pokazuje, a nažalost i Makedonija i makedonski slučaj bi imao puno toga da pokaže, a to je da se takozvani proces evropskih integracija koristi isključivo kao pokriće i instrument za geopolitičko ovladavanje ovim prostorom i geopolitičko razaranje interesa, pre svega pravoslavnih naroda. Dakle, ne treba da vam pričam koji su uslovi za Makedoniju, na primjer, da bi se bilo šta pokrenulo u tom procesu. Prvo su vam napravili rat 2001. godine, pa kad je onda Ohridskim sporazumom postavljeno da je Makedonija već napravila korak u redefiniciji, odnosno jasan put federalizacije, to je ono što oni traže, onda je, dakle, otvoren proces, prihvaćeno je da Makedonija može da bude, da kažem, na putu evropskih integracija i tako dalje. Da bi na kraju ceo proces bio zakočen zbog NATO-a, koji je mnogo važniji za ovu priču nego evropska integracija, kao što vidite, na silu su Crna Gora i Makedonija ugurane tamo. Poslednji su Srbija i Bosna i Hercegovina zbog Republike Srpske koje nisu ugurane tamo, jer su Srbi izrazito, kod nas je preko 80% ljudi izrazito protiv NATO-a, ali oni to takođe pokušavaju na silu. Dakle, Makedonija je pokazala da su uslovi za dobijanje statusa kandidature i počinjanja pregovora bili da faktički odustanete od svog identiteta. Prvo je bilo sa Grcima, onda su došli Bugari sa svojim zahtevima i da u suštini, da probam da to sažmem, kao i kod nas, uslov za evropske integracije nisu oni što ono proklamuje u kopenhaškim kriterijuma, dakle, sećamo se svi vladavina prava, održiva tržišna ekonomija, manjinska prava, nego su pre svega geopolitički evidentno i to, kao što je u slučaju Ukrajine se pokazalo, vrlo jasni geostrateški, georeligijski i tako dalje, a to je, dakle, pre svega da se bude ekspozitura američkog kretanja na zapad i tako dalje. I drugi deo stvari koju sve više potenciramo, to je taj problem kako Evropska unija sebe definiše kao zajednicu vrednosti. S tim što to opet nisu te vrednosti u koje smo mi u ona komunistička vremena verovali da Zapad promoviše, a to su pre svega nezavisno sudstvo, vladavina prava, sloboda govora, sloboda mišljenja. To više nisu, i odgovorno tvrdim, evropske vrednosti. To se bavim recimo praksom Evropskog suda za ljudska prava, gde se vidi kako oni sistemski gaze sve to, uključujući slobodu govora, slobodu izražavanja, i direktno promovišu. Danas su glavne vrednosti LGBT, Q i ostalo. Porodica je nešto što se sistematski uništava, vera svaka, pre svega hrišćanska se, dakle, sistematski progoni i tako dalje. Dakle, kad pogledamo te dve stvari, geopolitičke pritiske i sistem vrednosti, potpuno je jasno da nama tamo nije mesto suštinski.